Ibihe byiza rero kuri wowe wahisemo kuzajya ubana natwe kuri Verite TV. Ni amakuru rero akomeza kugenda avugwa muri za transfer mu makipe yanyu mukomeza kugenda mukunda, ni za transfer rero. Ese amakuru arimo kuvugwa amasaha nk'aya ngaya na yahe? Amakuru arimo kugenda adusumira avugwa muri za transfer niyo tubazaniye mu makipe yanyu mukunda, Rayon Sport ndetse na APR FC. Gusa muri iyi minsi dufite na gahunda yo kugenda tubagezaho amatransferi akomeza kugenda avugwa no mu yandi makipe, ndetse muri iyi nkuru turaza kwikoza mu ikipe ya Etoile de l'Est muri ya gahunda yo kubagezaho amakuru avugwa muri za transferi ndetse mu yandi makipe atari Rayon Sport ndetse na APR FC. Rayon Sport yikojeje ku isoko ry'abanyamahanga. Uyu munsi kuwa gatatu nibwo hateganyijwe ko hari abakinyi bagomba guturuka hariya mu bihugu by'abaturanyi rwose babiri bakaza gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Abo bakinyi nabahe turaza kuba tubagarukaho muri iyi nkuru mu buryo burambuye. Ese ibyamuhire Kevin Rooney bigeze hehe mu ikipe ya Sport? Twakomeje kugenda tubigarukaho. Nanone turaza kugira mu ikipe yanyu mukunda ya APR Football Club, yaje kuba izana umwataka w'umunyakenya ukomeye cyane, twabigarutseho. Gusa nanone hari andi makuru twamumenyeho nanone tubazaniye. Ni byinshi rero turibuze kuba tugarukaho. Turaza kwikoza ni mu mikino imwe n'imwe yabaye mu ijoro ryakeye, tubabwire uko byagiye bigenda hariya i Burayi mu makipe y'ibihugu mugenda mukunda muri benshi. Muze kunyemerera rero nimba ari ubwa mbere udukurikiye, wibuke ukande munsi ya video kuri buto itukura ya subscribe, uraza kuba winjiye mu muryango mugari w'abadukurikirana umunsi ku wundi. Nanone nkubwire ko turi buze kuza kugaruka ku bakinyi b'abanyarwanda bagera kuri 4 batsinze ibitego byinshi muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Gusa icyo wamenya muri aba bakinyi harimo 4 b'abanyarwanda, abandi bose ni abanyamahanga. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bigarukwaho mu masaha yasize. Ba Meri Biteri b'u Rwanda bayobowe na Willy Esomba Onana, ubu ni umukinyi wa Simba Sport Football Club ko yamaze kuba atereka umukono ku masezerano. Mu nyemerere mbere gato yuko twerekeza muri za transfer, dutangirire kuri aba bakinyi rwose. Rutahizamu ni ba rutahizamu bakomeye cyane rero baje kuba bigaragaza mu minsi muri shampiyona isize. N'abakinyi rero bayoboye abandi mu gutsinda ibitego byinshi mu makipe yabo yakinye shampiyona y'ikiciro cya mbere mu ruhano mu Rwanda 2022-2023. Harimo abanyarwanda 4 gusa. Iyi shampiyona yasojwe na APR FC yegukanye igikombe. Yarangiye rutahizamu wakinaga ikipe ya Rayon Sport Willy Esomba Onana, ubu wagiye muri Simba Sport Club, niwe watsinze ibitego byinshi bigera kuri 14. Naho mu banyarwanda batsindiye amakipe yabo ibitego byinshi harimo Yannick Bizimana wa APR FC, Mugisha Didier wa Police FC bakunze kwita Tayichi, Tayiba Mbonyumwami wa Marine FC ndetse na Nizeyimana Jacques Claude wa Rutsiro Football Club. Mu nyemerere rero amakuru akomeza kugenda avugwa muri za transferi, twinjire ku isoko cyangwa se mu makuru akomeza kugenda avugwa muri za transferi. Mu nyemerere mbiko gato twerekeza mu ikipe yanyu ya Rayon Sport mukunda, kubanze twikoze gatoya mu ikipe ya APR FC. Twari babyiye mu nkuru zabanje, havuzwemo abanyamahanga bagiye batandukanye, Milton Karisa, Babatunde, abakongomani bagiye batandukanye. Uyu munsi amakuru ahari harimo kuvugwamo umunyakenya twaramubabwiye mu nkuru zacu zabanje, yitwa Benson Omara Ochienge. Yavuze tariki 13 z'ukwezi ukwakira umwaka wa 2021, ubu yujuje imyaka 22, akaba azatangwaho ibihumbi 70 by'amadolari, ubwo narengaho gato miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Za transfer zo ni nyinshi muri ano makipe yanyu mukunda. Gusa icyo wamenya, uyu munyakenya rwose biravugwa ko yamaze kuba atereka umukono ku masezerano cyangwa se ko yamaze kuba aganirizwa n'ubuyobozi bwa APR FC ndetse bakagira ibyo
bumvikanaho. Ikindi ugomba kumenya muri ikipe ya APR FC yuko chairman wa APR FC rwose kuko hari n'abandi bakinyi b'abanyamahanga yamaze kuba yumvikanaho, nubwo system yo gukinisha abanyamahanga batarayikonfirma ku mugaragaro ngo bayemeze. Nanone tugana mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero kaba bivugwa ko yamaze kuba isinyisha Niyonzima Olivier Sefu. Abandi bakinyi barimo kuvugwamo n'abakinyi babiri b'Abarundi ndetse banafashije ku munsi w'ejo ikipe yabo y'u Burundi gutsinda ibitego 3-2 bya Namibia. Umwe muri aba bakinyi arakomeye cyane nkuko byakomeje kugenda bigarukwaho, uwitwa PITCHOU n'uwitwa ABEDI. Biteganyijwe ko uyu munsi wo kuwa gatatu ari bwo bari bugere hano i Rwanda baje gutereka umukono ku masezerano mw'iyi kipe ya Rayon Sport. Bikaba bivugwa ko aba bombi bagomba gutangwaho miliyoni 55 z'amafaranga y'u Rwanda. Nta gihindutse rwose uyu munsi wo kuwa gatatu Bigirimana, ABEDI ndetse na PITCHOU bagomba kugira hano i Rwanda gutereka umukono ku masezerano rwose. Uyu Bigirimana ABEDI ni nawe watsinze igitego cya mbere agitsindiye kipe y'igihugu y'u Burundi inama ku rugamba. Rwose cyari igitego cyiza cyane, ndetse nanone baza gutsindirwa ikindi gitego cya kabiri na Bimenyimana Bonfils Karebu, bombi banyuze hano mu Rwanda. Ikindi cya gatatu cyaje gutsindwa na Hussein Shabarara. Aba bataka bose banyuze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa Bigirimana ABEDI arimo kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. PITCHOU we yanze kuba rwose agumana n'ikipe ya Kiyovu Sport, akaba agiye kwizira muri GIKUNDIRO, kipe y'abafana. Abandi bavuze ni ba Asongwe mu ikipe ya Rayon Sport. Twakomeje kugenda tubigarukaho, mwarabyumvise nimba atari ubwa mbere uba udukurikiye. Za transfer zo ni nyinshi cyane. Nahereye kare mbabwira ko turi buze kwikoza hariya i Burayi tukababyira zimwe muri resultat zavuye mu mikino. Nanone turaza kugaruka gato ku ikipe ya APR FC mbere ko twerekeza hariya i Burayi. Tubabwire ko umukinyi Dani Ndikumana yakomeje kugenda avugwa mu ikipe ya APR FC. Nawe ni umukinyi w'umunyarwanda ariko ufite umubyeyi umwe w'umugande na Aprito w'umurundi. Yavuzwe mu ikipe ya APR FC. APR FC nanone tugaruke mu bakinyi b'abanyamahanga yakomeje kugenda iganiza, twakomeje kugenda tubigarukaho. Ese mbibarize ikibazo bakunzi bacu, muri buze kudusubiza muri komenti rwose. Murabona APR gukinisha abanyamahanga ari wo muti cyangwa se ariko kabando kayicumbagiza kakayigeza aho yananiwe kugera nko mu matsinda ya CAF Confederation, ndetse ikaba yagaruka ku ruhando mpuzamahanga ikaba yakomera? Cyangwa murabona Rayon Sport kuba igiye kubona diru z'amafaranga menshi tugiye kuza kuba tubabwira, iyi APR FC muri shampiyona itaha izaza kuba ihandaho nubwo bivugwa ko igiye kuzana abanyamahanga? Ese APR itazanye abanyamahanga murabona yagera? Ibibazo bitatu muze kumbabarira, muze kudusubiza muri comment kuko ibitekerezo byanyu birayobora hano kuri Verite TV, kandi uraza kutubwira uko ubyumva cyangwa se uze kutubwira inkuru twakugezaho mu makipe yawe ukunda. Munyemerere mbere gato yuko tuza kuri iyi diru y'amafaranga ya Rayon Sport, tuze twitse mu ikipe ya Etoile de l'Est. Ariko nanone rutahizamu ikipe y'igihugu y'u Rwanda bavuga Kizimana Muhajiri mu nkuru zacu zabanje ku munsi w'ejo
ndetse n'iza mu gitondo kare twabagejejeho twabigarutseho, ariko reka twongere tubigaruke ni rutahizamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bavuga Hakizimana Muhadjiri yamaze kongera amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Police Football Club, aho agomba kwikinira umwaka w'imikino umwe 2023-2024. uyu rutahizamu w'imyaka 28 yari asanzwe muri iyi kipe umwaka ushize w'imikino, aho nabwo yari yasinye umwaka umwe, akaba amaze imyaka 4 mu ikipe ya Police FC. Hakizimana Muhadjiri yakiniye amakipe menshi agiye atandukanye, harimo ikipe ya ABEDI FC ndetse yanagiriyemo ibihe byiza. Amaze iminsi mu biganiro n'ikipe ya Singida yo muri Tanzania, gusa bikaba bitaragenze neza, biri mu byatumye aguma muri iyi kipe ya Police FC. ngo twakomeje kunyura tubabwira gahunda dufite yo kubageza andi matransfer avugwa mu makipe yanyu mukunda. Ku rundi ruhande ikipe ya Etoile de l'Est turareka tuyigiremo nayo tubabwire transfer zirimo. Nyuma yo gukora inteko rusange yatorewemo abayobozi b'iyi kipe, yatangiye kujya ku soko aho yerekeje mu gihugu cy'u Burundi. Iyi kipe y'Iburengerazuba bw'u Rwanda yahereye ku mukinyi w'umurundi witwa Abdul Irankunda wakiniraga ikipe ya Vitaro Football Club. Etoile de l'Est iri gushaka uko yashinga imizi mu cyiciro cya mbere nyuma yaho umwaka wabanjirije warangiye yari yazamutse mu cyiciro cya mbere, ariko ihita isubira mu cya kabiri nyuma yo kunanirwa kuzuza amanota y'ingenzi. Ni amakuru rero ya za transfer ni menshi akomeza kugenda avugwa mu makipe yanyu mukunda. Nanone kandi twakomeje kunyura tubibabwira mu ikipe ya Rayon Sport. Rero umuterankunga wayo Skol akaba yemeye kugenda abafasha ndetse kuba yabahereza miliyoni y'idolari, ni amafaranga y'imyaka 3. ayo mafaranga akaza kubafasha kuba bagura abakinyi bazifashisha muri iyi mikino ya CAF. Nanone imwe muri kompanyi imwe y'imikino y'amahirwe nayo iri mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport bwo bazaba bari mu mikino ya CAF, ariko bagomba kuzaba bambaye imyambaro iriho brand y'iyi kompanyi rwose ya betting. Nanone RDB nayo iri mu biganiro na Rayon Sport yuko bagomba kuzasohoka bambaye Visit Rwanda, ndetse nk'iyi kompanyi y'imikino y'amahirwe cyangwa se no company y'imikino y'amahirwe yo n'amafaranga izabitanga yamaze kuba ajya ahagaragara. Ni miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda ngo agomba guhabwa ikipe ya Rayon Sport kugira ngo bazabe bambara iyi kompanyi cyangwa se bayibrandinga muri iyi mikino ya CAF bagomba kuzerekezamo. Biteganyijwe ko zigomba kuzatangira mu kwezi kwa 8. Ni nako kandi CAF yamenyesheje amakipe yombi, haba Rayon Sport APR FC, ko bagomba kuzatanga urutonde rw'abakinyi bazifashisha bitarenze tariki ya 30 y'uku kwezi kwa 6. Nako kandi hari umukino wa Super Coupe tariki 12 uzabera kuri stade hariya mu karere ka Rubavu. Ni derby izahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR FC, nayo bagomba kuyitegura. Nongere mbabwire ko kandi muri iyi minsi cyangwa se muri iki cyumweru ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR FC muraza kuzumva ku isoko ry'igura n'igurisha, muraza gutungurwa n'amatransfer aya makipe yombi arimo kugenda akora, kuko ni mu minsi ya nyuma bagomba kuba barangije gutangamo abakinyi bazifashisha. Twakomeje kubabwira ko turi buze kwikoza hariya i Burayi tukaza kubabwira itese imikino yaje kurangira ite, imikino yabaye mu ijoro ryakeye. Reka duhere hano muri Afrika muri qualification zo gushaka AFCON. Igihugu cy'u Burundi rero kigiye gutera intambwe yananiwe guterwa n'u Rwanda. U Burundi bwatsinze ibitego 3-2 igihugu cya Namibia, nkuko nabibabwiye. Igitego cya mbere cy'u Burundi cyatsinzwe na Bigirimana ABEDI, uwitwa Bonfils Karebu n'uwitwa Hussein Chabarara rwose. Nanone kandi hariya i Burayi reka tubanze tubabwire ko Cristiano Ronaldo yahawe igihembo cya Guinness World Record kubera kugeza agahigo ko kuba ari we mukinyi umaze gukina imikino 200 mu ikipe y'igihugu mu bagabo. Nkaho bagize ati Cristiano Ronaldo wanted the Guinness World Record for most international cup by men's player
2000. Nanone kandi hariya muri international friendly match cyangwa se imikino ya gicuti, ikipe ya Brazil yaje kuba itsindwa na Senegal ibitego 4. Naho ikipe ya Germany yaje kuba itsindwa ibitego 2 na Colombia. Argentina yaje kuba inganya na Tunisia igitego 1-1. Naho muri qualification zo gushaka kwitabira igikombe cya Afrika 2023, Sudan yaje kuba itsindwa na Mauritania ibitego 3-0. Nkaho igitego cya mbere cyatsinzwe na Noah Mohamed El Abadi, ku gitego cya kabiri cyatsinzwe na Hassan Hobebu, uwitwa Hemeya Tangi aza kuba akubitamo igitego cya gatatu, ari nacyo cyaje kuba gishyira umupfundikizo kuri uyu mukino. Ariko n'umukino wabonaga ko Sudani yakinaga ariko kurangiriza mu izamu bikaza kuba binanira nk'ibikunze kuba ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, naho Mauritania yo rwose ikaza kuba amahirwe make ibonye ikaza kuba isombereza mu izamu. Bimenyimana Bonfils Karebu twabigarutseho mu ikipe ya Rayon Sport. Byinshi twabigarutseho nimba wabanye natwe kugeza ku musozo w'inkuru, wakomeje kugenda usobanukirwa. Nta kintu usabwa rero no kwikandira kwiyo buti tukura ya subscribe, ubundi ukaza kuba winjiye mu muryango mugari w'abadukurikirana ku munsi ku wundi. Uraza kugira ibihe byiza nukomeza kubana na Verite TV, ndabizi neza ni amakuru y'ukuri. Igihe kandi subscribe ntago uzajya wirirwa ushakisha ngo amakuru avugwa muri za transfer mu makipe yanjye nkunda ngo nayahe, kuko Verite TV tuzaba twabikugejejeho 100%. Komeze mugire ibihe byiza mwebwe muba mwabanye natwe. Astra Vista.